Ikaze ku mirongo y'imbere ku rugamba turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habarizwa umutwe wa FDL wagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ukomeje guhangana n'umutwe wa AFCM 23 aho bafashe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari kumwe n'abacancuro ndetse n'ingabo za Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Ariko se amasezerano hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Washington Burundi n'amasezerano atsiki FDLR ikomeje kuba gaterera nsamba mu matwi y'abanyarwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nako kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Beto wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje gutanga umugati na mayoneze ifi karishwa ifiriti. Abarwanyi ba FDLR bamaze kwivanga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ibikoresho, niko kandi batanga buhungiro intwaro zikomeye ku mutwe wa FDLR ufite umugambi wo kongera gutera u Rwanda. Ariko kandi barabarizwa mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agaragaza ko bitashoboka. Imyaka ibaye 32 Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bahungiye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano, intambara, kutumvikana hagati y'ibihugu byombi yarakomeje, ariko kandi bati uwigeze nkana burya cyangwa uzarira neza n'uzarira nyuma. Ariko kandi ni ukubera iki FDLR yabaye isereri mu mitwe y'abanyarwanda? Ni ukubera iki u Rwanda rwabaye isereri mu mitwe y'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese ikibazo ni AFCM 23 cyangwa ikibazo ni ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo kwica abenegihugu b'abanyekongo barizwa mu bwoko bw'Abatutsi burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'imisozi ya Minembwe? Benshi bati kera habayeho, ariko se Imana tuzayibaza iki? Reka tugaruke kubirebana n'amacinga ari mu masezerano Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na FDLR, ariko kandi mu nyemerere tuza gukomeza kubirebana n'amasezerano ya Washington DC yasinyiwe imbere ya Bwana Donald Trump hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bw'iki gihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buvuga ko bwateye intambwe ikomeye mu kugirana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR amasezerano yo kurambika intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bawo. Usobanura ko uri kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Aya masezerano yatangajwe mu mpera za Nyakanga 2026 yamaganwe bikomeye na Leta y'u Rwanda, yibutsa ko amasezerano y'amahoro ya Washington adateganya gahunda, ahubwo ko ari umuvuno w'Kinshasa wo gutiza ishyirwa mu bikorwa ryayo. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko amasezerano y'amahoro ya Washington yihagije, bityo ko mu kuyashyira mu bikorwa hadakwiye guhendahenda umutwe wa FDLR binyuze mu kugirana imishyikirano nawo, ahubwo ko hakenewe ibikorwa bifatika byo kuwusenya. Mu masezerano Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na FDLR harimo byinshi bidasobanutse bishimangira ko ari amacenga y'impande zombi agamije kwereka umuryango mpuzamahanga ko ikibazo cy'uyu mutwe kiri gukemuka. Nyamara ku rundi ruhande ibikorwa byabo birakomeje. Ibibazo mu ngengabihe ubundi biteye gute? Reka tubyinjiremo. Ikaze, turakera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amasezerano ya Leta ya RDC na FDLR nta ngengabihe agira ku buryo byibuze impande zombi zishobora kubazwa intambwe zitera mu kwibahiriza impamvu hari ko bukererwe mu gihe igihe ntarengwa cyaba cyararenze. Umuvugizi wa FDLR mu rwego rwa politike Kiringoma aherutse gusobanura ko impamvu nta ngengabihe yashyizweho ari uko hari ibyo ubuyobozi bw'uyu mutwe wasabye bukaba butegereje gusubizwa. Ngoma ati iyo gahunda ntabwo iragerwaho, urabona ko ari protocole twasinye. Ni ukuvuga ngo iyo ni intambwe yindi izakurikiraho, ubwo na biriya dusaba twemeza ko atari amananiza bizaba ari kugenda bishyirwa mu bikorwa. Mu byo FDLR isaba hashingiwe kuri aya masezerano harimo gushyirwa mu bigo bifite umutekano wizewe, aho badashobora kugabwaho ibitero kandi abadashaka gutaha mu Rwanda bakoherezwa mu bindi bihugu. Minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Floribert Anzuruni we yabwiye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale ariyo RFI ko ingengabihe n'umushinga w'ingengo y'imari bihari, ikiri gukorwa ubu kikaba ari ukubyemeza. Ati burya ubu dufite iteganyabikorwa, dufite ingengabihe n'umushinga w'ingengo y'imari, niyo mpamvu aka kanya tutavuga ibirambuye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwaga kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington mu gihe cy'iminsi 90 igasenya umutwe wa FDLR. Amerika igaragaza ko Kinshasa itigeze yubahiriza byibura no mu bice igenzura, kuko Leta ya RDC imenyereweho gutinza iyubahirizwa ry'amasezerano, kutagaragaza ingengabihe yo gusenya FDLR hashingiwe ku masezerano byagiranye
byafatwa nk'uburyo bwo kwirinda kuzabazwa inshingano. Reka twerekeze kubirebana n'umubare w'abarwanyi n'utangazwa mu bigendanye n'imibare. Raporo zitandukanye ziri muri z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza imibare itandukanye y'abarwanyi ba FDLR, ariko mu mwaka ushize umuvugizi w'uyu mutwe mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yavuze ko bafite benshi kuruta abo abantu batekereza. Izi mpuguke zasohoye raporo mu mpera za Kamena 2026 zigaragaza ko FDLR yivugira ko ifite abarwanyi barenga 10,000. Umutwe wayo w'abarwanyi badasanzwe ukavuga ko ufite abarenga 20,000, ariko zo zavuze ko umubare wizewe uri hagati y'3,500 ndetse n'4,500. Nyuma yo kugirana amasezerano na leta ya RDC, FDLR ntishaka ko umubare w'abarwanyi bayo umenyekana kandi wakabaye ushyirwaho cyane cyane ugashingirwaho mu kumenya mu gihe kiri imbere abazaba barambitse intwaro hasi ndetse n'abazaba batarazirambika. Ngoma yatangaje ku muyoboro Agasaro Kaburaga agira ati kubyerekeranye n'umubare nawe urabizi nk'umunyamakuru, ntabwo umubare ari uwo gushyira ku mbuga cyangwa se ku maradiyo, iryo ni ibanga ry'ubuyobozi ndetse n'igisirikare. Minisitiri Anzuruni yavuze ko leta ya RDC iba ivuze ko FDLR ifite abarwanyi 500, abanyarwanda bavuga 10,000 abandi bakavuga 5,000. Asobanura ko icy'ingenzi ari uko gahunda yabo izatuma abarwanyi bose bamenyekana kandi ngo batekereza aho bababona. Umuvugizi wa FDLR yavuze ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa aya masezerano abafitiye uburenganzira bazamenya umubare w'abarwanyi b'uyu mutwe mu iterabwoba, ariko ntiyasobanuye abo bafite uburenganzira. Abajijwe icyo FDLR iteganya mu gihe bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bakwanga kubariza amasezerano yo kurambika intwaro, Ngoma yasubije ko nta mpungenge zari z'uko bazabyanga kuko ngo bubaha abayobozi babo. Ati nagira ngo nkubwire ko dufite ubuyobozi buteguye neza, abayobozi bacu turabubaha, icyemezo gifashwe ubwo kiba gifashwe, nta mpungenge dufite iyo kuba hari abazananirwa gukurikiza iyo gahunda. Aho abatemera gutaha bazajya ubu ni hehe? Minisitiri Anzuruni yatangaje ko hari abarwanyi ba FDLR badashaka gutaha mu Rwanda kandi ko hari igihugu cyo muri Afurika cyemeye kubakira ndetse kubakira ndetse ko ngo hari ibindi bishobora kuzabakira. Nubwo uyu muyobozi atayishyuye abadashaka koherezwa mu Rwanda, abayobozi bo muri uyu mutwe bari mu mugabo mukuru wayo Pacifique naho ngo ukazwi nka General Omega bari ko batazasubiramo. General James Kabarebe wabaye umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda yigeze kuvuga ko yahamagaye General Omega amusaba gutahana, mwizeza ko nta kibazo azagira, ariko amusubiza ko azatambuye nta mututsi uzaba ukibarizwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yasobanuye ko General Omega yamubwiye ko General reka nkubwire ikintu kimwe, ngiye kugaruka mu Rwanda, nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'uyu n'umwe uri muri icyo gihugu. Niba hari ikindi washaka kongera kumbwira, ikiganiro tukirekere ahangaha. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yabajije Minisitiri Anzuruni niba ashobora guhishura igihugu cyemeye kwakira abarwanyi ba FDLR, asubiza ko kizahishurwa vuba cyane. Ati ibiganiro hano birakomeje, igihugu kimwe cyarabyemeye, dukomeje ibiganiro kandi vuba cyane, mwihangane tuzatangaza ku mugaragaro izina ryacyo, ariko iki gihugu kirahari rwose. Minisitiri Anzuruni yagaragaje ko icyo leta ya RDC ishaka ari ukukura cyane cyane ku butaka bwayo abarwanyi ba FDLR bica amarenga ko nta kibazo yagira mu gihe uyu mutwe waba ukorera mu kindi gihugu. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukorana na FDLR muri iki gihe, iyiha ubufasha mu bya gisirikare, inayifasha kwiyubaka mu rwego rwa politiki binyujije mu barwanya leta y'u Rwanda biganjemo ababa i Burayi nka Jean-Luc Habyarimana, Fabien Singaye, Thomas Nahimana n'abandi. Kuvanga ikibazo cya FDLR cya AFC 23 bikomeje kuba imwe mu ntwaro yitwaza mu birebana n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Ibiganiro bya Washington byahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo byafatiwemo umwanzuro wo gusenya umutwe wa FDLR mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'abanyekongo. Hateguwe ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar, byitabiriwe n'ihuriro AFC 23. Kuri iyi nshuro leta ya RDC iri kugerageza kuvanga imyanzuro y'ibiganiro byombi kuko ishaka ko abarwanyi ba AFC 23 bava mu bice bigenzura kugira ngo ibone kwambura FDLR intwaro. Minisitiri Anzuruni yavuze ko byagaragaye ko FDLR iri muri zone 6 zirimo 5 zo muri Kivu y'Amajyaruguru, asobanura ko zose zigenzurwa na AFC 23 n'indi mitwe muri Kivu y'Amajyepfo, asobanurwa ko igenzurwa na leta ya RDC.
kuri leta ya RDC kugira ngo ibikorwa byo gusenya FDLR bitangire byasaba ko abarwanyi ba AFC M23 bava ku butaka bw'igihugu cyabo. Ihuriro AFC M23 ryerekeye ko bidateze kuva mu bice rigenzura rigaragariza leta ya RDC ko idakwiye gukomeza kuvanga imyanzuro afate mu biganiro bya Washington n'iyafatiwe i Doha. Umuhuza w'u Rwanda na RDC leta z'ubumwe za Amerika ntagaragaza uko yakiriye amasezerano mashya, gusa Kinshasa iri gukora ibishoboka kugira ngo ibihugu by'inshuti byo muri Afurika n'Iburayi biyashyigikire. Muri Nyakanga 2016 Minisitiri Anzurine yagiye muri Uganda, Burundi, Ubufaransa n'Ububiligi, Togo, Tanzania muri Afurika y'Epfo ashyikiriza abayobozi baho kopi y'aya masezerano. Intego ari ukubacengezamo ko atanga igisubizo. Ariko se ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizakemurwa gute? Ese ni ikihe gihugu cya mbere cyemeye kwakira by'umwihariko abarwanyi bo muri FDLR banze gutaha neza mu Rwanda? Ibi byose turabikura mu nkuru y'ikinyamakuru Bwiza cyanditse kigira kiti Tshisekedi i Dar es Salaam gushaka uko yakwegereza Kabila n'umusada wo kurinda Karemie. Ese Karemie yaba iri mu byago? Reka dusome iby'iyi nkuru. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akomeje kwerekeza mu bihugu bitandukanye. Ubu yageze i Tanzania mu gushaka uko ibibazo biri muri iki gice byakemuka. Ariko kandi niko akomeje kwibazwa ngo se abasirikare barenga 10,000 boherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubundi bizagenda bite? Ni ikihe gihugu kirusha ikindi imbaraga mu gihe inzira ya diplomasi zo kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo zigenda zigabanuka? Guverinoma ya FPR Felix Tshisekedi yo yimuriye by'umwihariko imbaraga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko ari nako basaba abacancuro gukomeza gushaka uburyo ki bakwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana na AFC M23. Ariko kandi inyeshyamba za Wazalendo zirigamba kwigarura ka Cambo na Kazinga nyuma y'imirwanikazi yabereye Karehe muri Kivu. Mahangaha imirwanikazi ivuga ko yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi ba AFC M23 kuri wa kabiri mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace agera ku kinyamakuru by'umwihariko Actualité de CD yabivuga ko inyeshyamba za Wazalendo zigaruriye uduce twa Chambombo na Kazinga nyuma y'amasaha make, ndetse imirwano ikaze. Chombo iri muri groupement ya Ziralo ni muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu societe civile bivuga. Agace ka Rumbishi ubu kagenzurwa n'impande zombi, abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'abawazalendo. Ariko se ubundi ninde urusha undi imbaraga muri ibi bice? Reka twizere ko mukomeza kubana natwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitavugwa mu gihe imirwano ikomeje mu burasirazuba bw'iki gihugu hagati ya AFC M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro. Mwaye ikaze, komeza ubaye natwe, ariko kandi ntibajye kugenda udakanze kuri subscribe. Hano ni kuri Care Empire.